Oleh sakit cukup meawa, malam ngan ura tubuh merana. Dengalon preh pajanjet wa tae mata wa o gampung sawa ayah poma. Ayah poma hati gop nyan cukup rihun anak elon pajan troh tekang. Wahai ayah poma yang tat ulun sayang singa bunga kamu kan pulang. Dalam daya memacam bago malam ngan uro santri melanggar. Nangan humas gotong royong pengajian menjamaah sabi benda surban. Oh tesuboh tipek sakit ni ranjang supaya aman kanyorakan. Oh trogure kagetanyong balon tuan pagandika bantang baranjang. Oleh sakit cukup meawa, malam ngan ura tubuh merana. Dengalon preh pajanjet wa tae mata wa o gampung sawa ayah poma. Jamaah ilun ku alasan sakit lun soon gure kapengelun geyu ben hai lun gotong royong galak lun sabe-sabe kapengelun dak ne paksa gure lun tetap hana elun gara-gara belah 7 tertunda situ. Suun guren niba ulun betan ka petimang insya-Allah nyohan malim gata senang. Santri daya mudi baik putra atau putri semoga kita jadi santri